Bagenda bitemana uyu munsi ko byanze. Musore wanjye watuje. Aho umva mubwire conductor. Oyaguruka mwereke. Ahantu nigize agatekerezo. N'amadeni ya hotel ndi. Aho uravuga bizi. None ureba ka hotel ucapati rode twariye. Uriya mugore cya kigo cy'igikuri kazi kontwakize. Kikibwiye ikinyamurenge nta nabwo ajya cyumva. Ariko reka mwereke. Ducanga mukamwerekana tujye gushaka ucere. Aya twatubonye no dukopa bakazatwita. Oye giye umuhamagara abakiriya. Uko ushobora kutaguhemba ariko. Nubwo nanjye ndafite guhemba umukire. Oye. Eva mbwira. None irimo amavuta. Banze uvuga gakiya mwereke. No ushaka kuba ko nasa twikopesha. Unazo kubizari esanse twangwiye. Uramwa yashyiramo iki uri gushyiramo ire. Ngara tugeza yone tu. Byo gushaka abakiriya hano. Yo muri joro wayinyweye ko yari nyinshi. Wayinyweye. Ako tinyweye hemba. Icara mwereke ko ducanga mukira abantu hano. Ariko twabona y'umukire. Babana bakijya nayo we niba barakunze noneho. Ariko nigeze kumva nk'agatangazo kuri radio. Ariko twerekera umuhanda wiwe. We. Kandi gerageza uvuge cyane mwana rero ko twakura n'abandi. Legenda. Abantu bakijya nayo we hanze barafunze. Hanze ngaho byaje kwa. Abagenzi bajya yuweni. Uyu munsi ni ukugera mugenda nta gusigara yuweni. Umuntu wibaruza uyu munsi Amerika kwa Trump. Nta gusigara yuweni umuntu ugenda tugende. Abaje nanora umusomali kamera hera. Ware watao. Uyu umusomali tawe mutokirimo. Uraje. Agana kodo umusomali. Uraje ufite umusatsi. None we munyagwamba amakanda. Ugiye kubyara. Rada. Popo. Unaenda yuweni? Twende. Kwiza gari ya mashini Yesu akana tugende. Nabuza amafaranga yo kwishyura. Wewe ukae. Ni nini? Bwana usikaa. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda karanga kwishyura. Wani moshi tunaenda wapi? Kwiza gari ya mashini Yesu. Wani treni. Nabuza kwishyura injongo gari ya mashini. Hebu niongelee hivi. Weka hapo twende. Hiyo treni ni ya baba yako. Weka. Hiyo treni wewe. Hauna pesa? Hauna pesa? Haya kuna. Hii jamaa iko. Hauna? Wewe suka hapa. Mungu agekuza. Unaona makanzo ara. Harimo no atuzambara makanzo. Weka hapa. Ichara. Hapa tukongeshe vizuri muda unaenda wapi? Simuende basi. Abagani babandi twahuze ni mai. Kwani musa? Ndio tutakufikisha haraka. Uone wazao bafuata yeye. Kuna. Wewe. Anaipeleka na ngapi? Wewe kara Treni sana. pesa idogo. Na kama ukana. Na kama ukana. Ngoja treni bana. Ni Yesu kuna kuba utini tarangaha. Ni Yesu. Inasanga kicha pesa mingi. Kikifutika kimenya kwanda abata hanze. Ichana. Kana mimi naona sika. Tabuza kwishyura gari ya moshi. Amafaranga bakora gari ya moshi. Bazabari bakagereza. Itaranga. Babasomali. Uragasomana n'abakwe, ngabasomali gasomana n'abakwe. Turayabona. Kenda. Turaverifika Somali ni. Zinu kwijima nishaka Yesu nzi kufita Wale wa yuweni bebe wewe. Ni ugururwa we. Amarembo ni ugururwa. Wabisa abantu Burundi mu Rwanda kuri moto. Ukomeze. Akono nondo. Amarembo ni ururwa. Zimya moto. Namakimuze. Murahusha. Oyo muri practice. Iki. Practice. Serakiti. Wagwa. Ese ugaguhinga. Oya yire nari. Kuraje wabonye ko wafunze. Ko gukite data we. Reka kumfungura gade. Uvuye. Tituza tu. Uvuye. Uvuye. Nari mvuye mu rugo iwanje aho ko ndaja bari mu kunyura bagenda muri gereza se ka bazanyura ari heshi oya ye kwa Amerika iyi kwa tuzi Amerika wasize iyi kwa Gisegeti abasaza biki kwa Gisegeti niso we conduct ko ndagenda hanze kuraja niyo mpanje kuraja uyu musa ngo tumusama ngo ngo iki wowe ari bari kwita shawuri iracani yaso
Somali soko none ufite angahe reka kavuya musomali kuwe niki ndakubeba watu na gari imejaa kwa nini gari imejaa wewe akana nimba genda gushere kuyasa werekana nimba genda gusereka kuyasa genda gusereka kuyasa tajaye genda gusereka kuyasa tajaye uko mzee agarara mzee nimba yicaye mwifu kurasha yewe ngiye kuri we ni data we none uragerayo urazi naringiye bambwiye ko aha nza kuhasanga abana ngo bazabajayo atware ari wawe uriyo muri abo bazabajayo kananje ndimo ufite ngahe niko yewe shawe agasanga hari harimo telefone turebe mwira turebe mzee hari harimo telefone egira hino turebe yambwiye ngo ngende ngo barebe none ko barakwakira bambwiye nizo bote ngo ningerayo ngo mvuge kuko umugore ngo yahinze nyine aho ntarahinguka niko naje twaraze ariko ninkaho yahingutse kubambwe ko mvuga ko yagize nyine niba kubaza ngo kugeza saa maze imyaka ingahe karisha banana mimi naenda bana wewe ziba amufunga nageze hanga muri 2020 none ko ushatse kuvuga ngo mvuga ko yahinze ubu ntarahinguka nageze gaha muri 2025 impaye menya gurumva yenda azohagera nawe yenda muri 2020 ahubwo shaka dupfiraho mu nzira ecaraga ndabona tumushaka ko gushinguka urashayibona cyangwa urahamba ufitanga nyanzi tuze nyabizana niyo wari wakazanwe n'ibindi ufitanga mzee akabasaza wenyine umuntu ngende ni unyishurira nikarisha amasaha imena turamusanga ko umusomali yagusomana n'abakobwa we niki icara kuri moto cyangwa uje kuyarwaya basi ikise ni chakiye we data we necheke tare musege iki ni kiraro hakwitanga guke yokoni wasaza ini nyano utarahanga uragenda wantuza uragenda unaona hapa gukora wewe fu turagiye se mutazicubunya moko turagiye mutazicubunya moko yubatse tunamushitse sinu wacu mze ngwindi turagiye muri Amerika tibiruka bakwakira wowe ndakuvuganira ndabona kurara muri Australia ahubwo arara muri gereza none ngo tuje Australia niko zarane mukore muzi narangwa uzi kugana mu ndege baza gira tugende bahangaha gira tugende none aho ayishoye kare mu rutara gasaza yabari kare gawe nawe bazamu ngo bagakoze aha ni mu rutara niyo munataka twende ka tunafinyana na wazee kwa gari ba nyangwe n'iminsi wewe kuma hamwe uyu ko hayanuka ni nuwa hareka kunuka nawe nti worohewe muze wowe umugore wawe wahinze utarahinguka imyaka n'umuntu azahinga utamvuna umugongo yewe conductor shaka ukuntu tubona nk'abandi babiri unatufinya unatufinya mwene minsi we shaka ukuntu tubona nk'abandi batatu tureko ko twageza verso madada ubwoko ni wowe ba basoma ubwo undi butavome hagarara data twende bana yewe kimu kibanga sababu nyako yobzi muzi bamwe muri saro mu itanga bedere shaka abandi man shaka abandi bigeze bite kandi mukazara bigeze bite komse bigeze we simya arakwibye ni essence arakwibye cyakoze se jona reka kuba arakwibye bigeze gute musaki arakwibye nirantonesha arakwibye bigeze bite sezi impumura afite none atashe joroga n'ibigori tibyari aho yatahanye munuko tibyari ibigori agize we Imana ibintu bavuze n'ibigori kuri moto bihuriye he tuvuze ko mvishagaho nuko kwimasuze ariko nari mbonye ngo muzaza aha ngaha mu kizi resa yajinga yadusize tukiba mu kajembwe avuga kwa jinga kitwatukumva avuga no kwa nyantowe bo bari no baje mube nk'abandangiriza inzu ko mpambara zose oya twarabarengwe twabarengeje hano resa azaririmba indirimbo zo mu gushimisha niwe wazihebye nawe gitabona iki ariko ni gute mutamuzi twaje kumuzima nawe wacu isaza indirimbo resa nawe twatwaye benshi naringize igitekerezo naringize igitekerezo umva yewe rishawe ariko kuravuga nabi wa jeunesse ni nyina wanvuga ko turagenda abasaza bo nyine ni nyina wa Serukiza aho Serukiza umwe wagazumwe itabi ahangaha wende tuzurimwa wende uko hanuka kwa gira gutya amasaha yagiye kandi gica kibiduhetse hano inyuma kumfite undi muke ndabona yo tugirana ni umunyamuko tahayo igipfu debete igipfu ko ntarubwenge wabona none kuvuza ngo zamutabiye gushaka
none iyo minwa kurabona uje gushaka abanyina urabona minwa ari yikaho sengo nzamwita turakubise turakubise kuraza hanze kaga kaga kapwe katageza ushitaraje mwinamze basabaje inyama muse uhagarara uko muse reka ni faranga hereza umusazi nkoni amafaranga niko yewe sana amafaranga muse ukizwe n'amaguru yewe abasaza bari icara gipfuhagarara wasanga nikabona kageze n'igikomba uretse hanze niko yewe kariruka ari umusaza ni yandi navuzemo abana bantaye muri ubu butayu none Imana yanjye ndabigenza sari benda ari mfite ya telefone kwantuye ko icamo shakonda ko bikunda yaje Imana yaje Aro Niko yewe Alo Alo Niko se kwarapfuye Alo yewe yampaye inka wambyaye yewe bigenze bite nukuri kose ndore kajya kavuye ubuse ndagaherereza Imana batazamenya uko wako ariko ntayihamagaye atakaye muri ubu butayu